ایوار باش گهتر و تماشاوان عزیز ایوار باش حسکرن چند و کلتورا گله کرد ایوار باش کردن آناتولی سلاف و ریز جبو و همیان و بخیراتن برنامه ما دنگ و رنگ آناتولی امل ور هر هفته که روژا اینه 45 دقیقه حتی ساعت که به هفرابن از سپاس دکم که چارپل مدیا او امکانات دا من که از لسر جیان، کلتور، زمان، تاریخ، جغرافیا و پرس و مسئله کردن آناتولیه لسر ورا صحبت بکم. هر برنامه که دا میوانه منه هبن امه لسر آلیه ما خبر بدن. ناو من مزافر özgüre. از جگند جلکا یوشی لورد گریدای باجاراکا قلیه ما. لآلمانیا دجیم. برپرس ادیتور و نویسکار کوارا بیرنبونه ما. دا آمدکاری و پروگرام دا جدروایی چارپل میدیا دا کمکا من هیا حواله ما کاری مدکن امبوان را تفهف اونا شاورمندیا مدکن از برنامه خوا آمده دکم دینم سر اکران جبوه. در روزم پیش تا اونه وانج ناس بکن کیف خوش بن. از سپاسیا وانج دکم. ازه لبرخه بدم دو پروگرام خدا که و ببم باجاروکا یوناقه ناو اشرا جانبگا دو ناو دستانا قامشا قل دا دله و زیز بکن که ازه و ببم ناو اشرا شغبزنان های منایه لکووند دا سترانا بیشم که ازه و ببم گندکی راشیان لقرشره امه سترانا بیشم امه و شابکن که و ببم کلاکا گولاخوه دیشیناکا راشیا دا و دناف هسترا دا بیلم حتی امکان مهبن امه پروگرام خبر دوام بکن به هفرابم لباوامن گهتر و شمشوان عزیز وقت زانین در وای 4 پارچه کردستان ملت کرد نتوا کرد لسه جی دنج دیجی یک من جوان کردن قفقاسیانه یعنی دولت سوویت بره خراسان ایرانه و آناتولیا مایه امه وقت چارپل مدیا لمالا وابن اونجی بما بکیفه که خوش دماغه درواز کرد جارکتن و بخیراتن برنامه ما دنگ و رنگ آناتولیه سرچاوا از اینها دست بیگه دا جوارا بحثا به قرطایی بحثا کردن آناتولیه بکن از دخوازم چند اینفورماسیون بدم و کردن آناتولیه وقت دو کلونی هاتنه ناساندن بجی بونه وقت دو کلونی وقت دو حرم هاتنه بجی بونه او دم عثمانی دا به سرگونی و کوچبری هاتنه آناتولی یک جوان کردن دور آلی گولاخه یم باشور آناتولیه نه یه دنجی کردن ل باکور آناتولیه نه لپاش من ته خویا کرن کی اونه دوردا ببینن لپاش من ته خویا کرن بیشا باشور و بیشا باکور آناتولیه دو جی حرم کرده منه کردن باشور آناتولیه لباجاروکا آنکارا اونیا آخسارای قرشهیر و اسکیشهر بجیو وار بوده کردن باکور آناتولیه جی لچورم چانکر یوزگات قرقاله آماسیا و توقات بجیو بوده لدر ویوان حرمن آلیه ما لآناتولیه جی دنجی کرد دم عثمانی دا سرگون و گوشبر بونه او جی آدا پازاره آیدن سینوب سامسون و وک مانیسایانه سالن جمهوریت آوا بوشن دا لکردستان سرحلدانا دست بکر و تکچون کرد به گوچبری بروا روش آوا آنادولیه گلک خاتم گوچبری و بسرگونه استانبول بیه باجارکی کردن جی یکمین 5 میلیون کرد استانبول دیجی کرد مایه لآناتولی هیرو گلک باجارا دیجی
مرف دکانه بیجه لالی آنادولی کرد به میلیون اینه 10 میلیون کرد لآناتولی دیشی از این ها ورم سر مجارمه مجارا کردن لآناتولی لحرم باشور آناتولیه یعنی کردن لدور آلی خواه بجیه و وربونه قرآنی اولی دیجین وک باجارو که گردای قونیه قلو جهان بیلی و یوناقه دما سالن داویه باجارو که نو هاتن به یاسا هاتن نو کرن چلتک بو باجار گندن یوناقه جور بقاتیان 5 6 7 گند کردن مجی گردای چلتکنه چند گند گردای باجارو که سرایونه نه چند گندشی گردای باجارا قطن هانه نه لئری لیجی دو گندن کردن من علوی نه آنها جو کردستان هی قطنا سرگون کردن نور جیو وار کردن کردن آنقره‌یه لبالا هایمانا شرفی قوچسار پولاتlı و gölbaşı cihwar buna. Kurdên Qirşehirê li merkeza Bajêr û Boztepe, Kaman, Çiçekdağı, Axçakent, giredoyê gundên va bajarokana tişî. Kurdên Axarayê giredoyê merkeza Bajêrin li Ortaköy û li Gulaçê jî gundên Kurdên me hene. Li Eskişehirê jî li Dor Alê Siwrî Zare Mahmudiyê 5-6 gundên me aşırın me cambaga hene lür ci war kirtine. Ez ê di bernameyan peşarojê me da bi berfirahî nav sewa gunda sewa eşîra ez ê hîn zêde agahtariya bidim ve niha di bernama me da ez dixwazim bernama me hîn ferah bikim kesekî bidim nasandin û dizanin meha tîrmehê da li sisiyê tîrmehê 1993 li otêla Matamakê sûsê însan hatin bi şewitandinê hatin kuştin û qetil kirin di nav va însanan da kesekî me jî hebû Kurdekî me yê Qirşehirê Asaf Qoçak bi gotina dayîka wî Dîno ew ji Qirşehirê bû sala 1958 li bajaroka Yozgatê ji dayîk bû mamoste bû karîkatûristekî di dunê da hatî naskirin 100 kesên 100 karîkatûrîstên di dunê da lîstek hat avakirin eşkerekirin navê wî jî di nav da bû ew mixabin li otêla Matamakê bi heval û hokirên xwe ve hatin kuştin hatin qetil kirin. Ez niha dixwazim ma ji fîlmê ez niha Magolo vasavai lo da cho ichizme hije tawo la verji vera gonye qurbono vera jwane maqurbono hikazaw min zawat matashate oy Hemangongas qorbona bosafa hemango gargata bezki pe wa ba'ale mjibar fakharo Allah erê niha ez îro mijara bernama me Dîno ye Asaf Koçak Kurdekî ji Qirşehirê ye li ser jiyana wî belgefîlmek hat çêkirin ji bo wê niha nîvanekî min heye ji Anatoliyê navîn Wahîdê Memkê Hesî Mihê em ê li ser belgefîlmê Dîno bi kek Wahîd va sohbet bikin û jê kêfxweş bin înşallah kek Wahîd di fîlm da wek derhener bi kar kir fîlm amade kir kek Wahîd tu bi xêr hatî خير سلامات كاك مزوب خير سلامات برنامج سركتي بر سرخيري بر بيروست كم سپاس
Kek Vahid, tu vek derhenere belge filma dino hatî nasandin, insan wisa dizanin. Tu dikanî ji temaşawanên me ra bi qurtayî xwe bidî nasandin. Wahîdê memkî hesî mihê kî ye? Kerem. من ناوی خب يعني الجندي من مالباتا من مرب من بي ناوي من ناستكن مش بوي ناوي خي اورجينال كراورا ناوي من رسمي يعني بالتركيجي هيك واحد تورانا از بخال ألمانيا تجي تك مزو تجي ما استبي مزو كسرى من ما تماشاوان كسرى من أنا هواله زباك هواله هبدني جبوي بدستورات است تخازم نبيجم مزابر زنده بيجم مزو سرچاوان Kerem. يعني ألمانيا تجمع كرشيرة مال كرشيرة حتى مدني لأنكارا مزنبوم زباكش لألمانيا تجمع زوجيما دست مزنان ماچ تكا ناوكني كلام كان بقصد كيكا وهيد قالك مساج مرتين از برنامه ما يكمينا قالك مساج مراتنا ما وان برسا وان دفردا جي بكان بدن كاك واحد حتى نها لالي ما لسر كاركترك لسر كسكي بلغي فيلمك نها تشكر جاره يكمينا يعني از وان تزانم كاك مراد بوزلاق سرويچ تك چبو داوی سالن داوی işte kek rahmetli nebi kesen servi belki filmek çebu yani dama ve dest vi çekerna belki filmun bikin ev bikijan armanca bikijan fikri hata hole ku tu liser asa xoçak belki filmek hazır biki Kijk me zo, dus je te zani ke en 20-25 salen ke ser diroka korden Anatolië tsekni. Yani her duji endame redaksiyona bir yabunin. Az Kırşehir'e metuj aliye kuliye Konya'yı havale metin Polat'la yani Kayseri'ye az niskiz 20 salen ke ser diroka korden me Kırşehir'e tsekni. Yani se perspektifim em jükü kini çıma hatin Anatolia. Serviye da az min beşek jevkir beşçiye az biyografiyan kurdin me aliye me denivisini. Biyografiya asaf koçak gelek interesant bu. Çıma asaf karikatüreki gelek mezun bu yani mecihün ajihün şahsi dibine ki karikatüreki gelek potansiyel hatta de bu yani Kürt jinasına tıkırnat zaman seva sembiriye yani mego milletime Kürt bizane bakı karikatüreki hay heja usa hatiye döney zaten evci aktak meri le seva selma de khavis süpen sali bu eğer nemriya belki evci hero jibu doza Kurdistan kartıdır. Yani Armancamın aslında khast be naskrin yani beri cara yekemin ya beri sefte khast Kurd mavi nasbikin çünkü alave Kurda bu gelek ji potansiyel karikatüren başı çekirin. Yani bu ve Armancamın bu ki Asaf Koçak mavere nasandı. Başa. Keke vahid na mebubirine tamaşawanan aziz لسر YouTube و لسر Facebook برنامه ما زندی te وشاندن جمره گله پیام تن سر WhatsApp سر مسنجر دیویژن هم تماشا دکن تو پرستونن گلک زلاله مالاوا آوا اما کک واحد اموارن وچنگ دست بیکر یعنی دست بیک چوا بود فکر هاتا سره تا کنسپت نویسان تا چرکر تا کیدی بکرا تا تکیلی چکرن دست بیکه دا تنگه چتا بیجه
Tamam. Da destur da min xere ez dixwazim tenkî ji bajarî me ez tenkî bas bikim. Şehir nêzîkî 200 kilometre dûriya paytaxta Tirka Ankara'ya. Bajarekî çûk e, nêzîkî 300,000 nişteciyê xê hene. Naberê vî bajarî da nêzîkî 100 gund jî Kurd in. Yani gundê Kurdan hene. Kurd me 160 salî ber vê ji Kurdistanê Osmaniye qetandiye hatiye Anadolu'ya belav kiriye. Ji wan jî 5 milê eşîra reşvanan heye. Yek jî Şeyx Bilan in, eşîra Asaf Koçak. Dibên Asaf Koçak li Yerköy, Yozgatê hatiye dunê ama wê heremiyê dizanin Yozgat çiçekê var, yani çiçek navça Kurda ye, sedî not Kurdin devê navçê da 2 kilometre heye. Yani Kurdê min jî çûne Yerköy'e li vir barkin li vir hatiye dunê. Min dîroka eşîrê Şeyx Bilan jî tu jî dizanî min birî mir de nivîsandibû. Vê demê ez min kalê wî interesan bû, ev mele bû. Yani galî Asaf Koçak. Vê demekê jî meleyên İmam Hatip vanek Tirk, xoceyên Tirk jî nekiriye gundî xe. Yani em bêjin 100 salî ber vê gotiye ki em naxwazin meleya Tirkan werin gundî me nimeyê çê bikin. Paşê jî wa melana jî îmaman jî Asaf Koçak li Sêvasê şawitan. Tiştek interesan bû. Me ser wê ekir, me ser wê konseptê xe ava kir. Paşê min li Şemûlê birêz Kerem Têkolî nas kir. Çend belge filmê wî mezvekir. Me teve rûniştîne me ser vê konseptê me biryar da. Yani me got em ekê xwe çê bikin. Min için. Belge filme xwe çê bikin. Kek mizo? Kekê can kek vahît destpêkê da te biryar da, te destpê kir. Hevalê din ji dor paş te çend kesê bûn, wana alîkariya te kirin, dest davitin karê te ve pirsên we çû bûn, tu tengê ji behsa wan bikî? Belki kesan belge film nenêrîne, yani mesne kirine, film 56 dakikane. Li Avrupa, li Kırşehir'e, li Semûlê, li bajara Tirka Didîmê hate yani li vir jî hatine kişandin. Ve gidin jî finanse Kurdê me Kırşehir'e, yani finanse çiye, yani çıkas kaxwê çiye xe, Kurdê me Kırşehir'e heynana ser millî xe. Ama min dilê min dixwast ku ma belge film her bi destî Kurda derkeve. Yani çi destî Kurda? Rejîsor Kurd be, kameraman Kurd be, alîkarî ji Kurda be. Yani tiştekî inisiyatîfeka destmeda ma debe. Ve ev jî çêkir filme me bi dest Kurda. Yani müzik mesela ma yek me Kurdiş. Gundî minî heye Şemûlê dijî Sinan Reşvan Haco. Reşvan Genco navî wî nekin. Wî jî müzik çêkir. Ekte jî gavadîn tekê de fragman da dît. Eke bû yani ev strana ortantik bi xaltiya Asaf Koçak ev strana ji me re got. Yani bu film dest Kurda da derket. Yani destime derket. Kesî jî alîkariya me nekir. Belki em bêjin ku Kurdên me Anatolya yani Kurdên me Kırşehir'e cara yekemin bi destê xe filmek ava kirine. Yani ve jalî konsepte da jalî film çekir û aboriyê da Kurdên Kırşehir'e di nav hev da va kara meşandin û bi ser ketin. Yani bi dehan kas alîkariya me kir. Ez wê jî
yani az درێژ بوو ئەمە با فینانسا فیلمی دەستی کوردێن قشیر باش کەک وحید وەک دەرهێنەر تەنگ تشتن دەستپێکێدا یاژی دەماوە فیلم کشاند لە هەمبەری وە پرس هێبوون یعنی ئینسان هەمبەری وە دەرکەتن تشتێک گوتن رەخنەیان نێگاتیڤ هێبوون والله yani tabii filmek li gund bikişini em çuni ser goravîjî yani goravîjî me teng kişand li gundê me jî teng dîmên were kişandin aliye malbatê jî tu ekter neket yani problemde neketin malbatê alîkariya me kir zaten meriv dikare di film de jî bibîne دو خوشگوی برایوی وی دیجیتال کردن هوالوی لکن یعنی جبوه از بیشتر پر تو پروبلم جی نبود یعنی فیلم تنکی اما tabii problem چیه من فیلم خلاص کرد من خواست کم لسموله کالا چه بکن یعنی جیل کرشیره یعنی جیل آنکاره yani باجارا که کردم من مخابن مونجی تزانی تجی تزانی که کنیزو نممکن بود من گالاوی لآلمانیا چکر لآلمانیا ما 2 ساله بربی گالا فیلم لآلمانیا چکر پاشه جی نیسکی 6-7 باجاران جی hatta temaşa kırın Viyana işte Frankfurt Gießen yani demek ki de Kurdistan'ı Keke vayid li Kurdistan'ı hat nişandayın ya jide Are Duhoke festivala Duhoke'da film festivala Duhoke'da filmeme keteke li Kurdistan'a yani Kurdistan'a başvurucu hatta ekrin naşakrin jbove film yani coğrafya Kurdistan'da jî hatta naşakrin yani mj uzat lang tukhastı kekimizo çima ma kurdem nas bikin yani çünkü karikatür zanaataki eke düşe bizani ne efkas kule yani tişteki zahmet zor herkes eknikare tişteki be taybete merad dikana bu karikatüren رخنا او چته پوزیتیو نگاتیو نشان بده جبوه هر کسی نکنه راسته yani navere mecbur per karikatürcü navere milletime kızı per ziyade karikatürcü dernek etme ama yani mevcut khast yani mego kurdemden nas bikin belki khort u civanci heves bikin ki karikatür çekin gelek baş gag vahid تجري واني زمان مرة وخواستو بون لإسطنبول و لقرشيرة غالا فيلم تشيكن أو جبو برسن نجات پرستن ترك پروبلم چه بکن و گاوک پاشتا آفتنه دولت پروبلم چکر ایزن نداوت بکنی سروتن ama izin نخواست که نزول yani tu revşa متزانی مش کسی چیزی نخواست براستی ویژی yani مرد کار بیجه که من خواست که گالا باش ببه بجبو ویژی باجاریک از دیجیم لآلمانیا من جیه که کلکش باش که رژیسر بخواهد آلمانیا نیسکی دوست دوجی و شبیه تلور بوی نیسکی دوست کسی میوانه مهمون لاله کوچکنج هنرمندکی سیما سیبو و رزیتالک دا yani gelek baş bu neski دوست کس هات نگالا الدو کیجی gelek baş bu من kerem را kısa kırvedemi kerem bıxaçı duo ki duoka film festivala duo ki paşa men Ahmede le Mardini le Vanê le Bitlisê yani jî çend cihan da jî film hata yani lêsêr kirin Semûlê paşa Semûlê jî me paşa ama yani gala la bir ama Semûlê jî hata ama hîn li Kırşehirê û li Ankara yani dilê min da ez dixwazim ki film
لباجاری وی یعنی باجاری که آسف هاتی دنی لور اول آنکارا چون آنکارا کردمه گلک زیدنه yani milyonan kurdemel Ankara dijin. Az tuğazın roje kişi ve filmil Ankara seyirkirdim. Yani vere seyirkirim. Yani peşa roje da Kurdan Kırşehir'e dükkanın filme belki filme dino li sinemaya ka Kırşehir'e ya ji salona ka vek film vara nişan dayın dükkanın temaşa bikin. Evet. Ama tabii bir nabare de tujitizani korona derket. Yani seçar heyva male xeda mayin. Hinj male xeda. Bu korona me kek Kerem Tekol var. Rejisör var. Biryar girt. Ve go emser ekedin. YouTube edin. Yani film. Çünkü yani tu hero desture bigriji sinema, tiyatra nikarin millet vere, jibo korona. Jibo mego ser YouTube'in herkese dikare belge filmeme ser YouTube'e temaşa bik. Başa yani tamaşavanın aziz vek derhener briz vahid memki hasim heji aşkara kir ser YouTube'e belge filma dino heye un dikanin de legerina YouTube'e da belge filma dino ya ji dino ya ji binavevi asaf koçak benifsinin ev dere YouTube'a nişana bika un elur mala xarunun film tamaşa bikin. Kek vahid jali kışandına film da yani az min dit li Kırşehir'e li ser mezal işte nasen wî havalen wî dosten wî ali haber dana ew dana nasandin di film datê nîşan dayîn kes hebûn ki gotin ez asaf baş nas dikim ama ez nakim ez ditirsim dewleta pirsa çeke na ez nakim un red kirin pêşniyara we qebûl nekir kesekî wexna hebû. No, kekimizo birastî ciddi bêjim kesî jî negot. Me jî tabii pirs nekir. Yani merib pêşiye de dizane ku pêşiye de dizane ku eger bir na pirs jî nakî ama a ku ez dizanim yani ev jî interesan ji bo min jî interesan bû. Nêskî me bi sî pênc kesan ve yani dibin yani me hepevin çekiriye ji bo film ji bo ve kesî jî negot birastî yani çünkü yani ekam şevata sevase tu jî dizanî dilî civata me de cî xey têbet jî heye yani çünkü li vir pîranî Kurd mirin şevîtîn yani ji bo ve asaf şiye ku kesî jî yani negot ya rastya ji vê jî bêjim Başa yani Kurden yani em dikanim bêjim Kurden aliyê me li xe xwedî dertên yani eka konsept ka wexna dest pê kiriye işte 15-20 salan em li xe xwedî dertên yani ji dervayî pirsa Kurd û Kurdistanê em li ser mezinên xwe li ser rewşenbîrê xwe em li nivîskarê xwe di pêşa rojê da şehîdên xwe yedî Kurd me xwedî lê dertên xwe nas dikin li nasnama xwe xwedî dertên me re dikane we bêje. Tabii yani yani ekemene yani insanê mene mirovê mene mecbur xudan derkevin yani gel jî xudan derdikeve yani rastî jî tamam tirs heye falan ama dîsa jî eger tu tiştekî baş çûyî gel yani cemaate millet ev bersivata tide yani ji bo ve tu jî bizanî em nêskî 2 milyonên Anatoliyan yani 2 milyon herhalde jî çend set kes jî hebe ku ser nasnama xwe dîroka xwe biz derkeve yani civat wisa Kek vahîd jalî teknîkê da
چه پرس درکتن ولد تو بکنی تنگ چتا سر و بیجی سر کامera kameraman şandına ciyeki kostüm işte kşandına keremo livertune ama düş dükkanı tankçısta vak derhener yani men yani az vejtere bim min xast zmani film bi Kurdî be yani bi Kurdî be zaten zmani film ji bi Kurdî eğer filmek çêkir bi Kurdî nebû ev ne filmek Kurdaya yani zaman termine cara yekimin mixwaz ki bi Kurdî be paşa belki nizanim yani Kurdiyan bêjin untertitel çi Alman dibên untertitel yani binda jî em dikarin bi zimanê biyanî jî vegerin vê zimana me bergeranda Almanî me bergeranda İngilîzî û me bergeranda Tirkî jî yani eğer Ankara'ya bir şirketin bidi de bunda Türkiye yani Türkiye belediyesini ama Kürdi kısa bikin eğer Almanya kiriye xarabı ve demi çend Kürden me Anatolia Ali Kariya Mekir yani berivsette az ekebejim kak Muhammed yatjü bizani Muhammed vi bergerant keçakama civan çarxı akem İngilizce ve Almani kır. Ekci kameraman o şinit tibinç Brandın ji yekimey montaj film yani. Montaj Kurdeme aliyemeye. Yani mebtene rejisör ji Kurdistan'ı ani ve gidin edinç ki destimde de bu. Ev baş bu yani bu konsepte yani kerem tek olup Kurdistan'a bakura ama semul ettiği ve gidince yani işte Schnitt, kameraman, stüdyo arbeit gici dest Kurdeme derket men gut zamanı xaji ek bu yani beneçe Kurdi bu من نخواست سه تشی فیلم داره از ویژی دستورات بیش tabii من نخواست سه تش یک نقشه ترکا yani نقش harita من بکن korrektör بکن eğer من نقش alavan o seravke van heya naviha ata her şeyin ne kadar film derdi. Çünkü hem tercih dikkaçınakin paşma eve falan. Bugün ve ek bir tane dimeneke bu evciçi bu beri rahmeti asafta ve demi 5 milyon para bu. Ser paraji benevi he vay bavi Türka. Ve teknikte ne ama serve çend roja mekri yani amsekni ama ben paşa dasır yani bu Kürdi be ve her şey filmde nebin ve gidince otantik be yani desmede var yani khastına mı bu gelek başı men nabjin yani men nabjin me Kürdi ne besan tecdid navi men yani Türk tibi vahid turan ama az تخوازم که ناوی خب کردی از هر گندی من باجار من مالوات من دوی ناوی تیناس کرد دوی ناوی ناس کرد واحد من کی حسیم من ناوی بابی منه حس ناوی قالی منه محوشی ناوی بابی قالی منه که باش که واحد این دمامه هیه ام از تخوازم تجمرا تنگ بحثا مالباتا وی بکی دما ونچون و برنامه خواه و پروژه خواه جوان را اشکره کر حیثن وان چه بون یعنی خوانگه وی بره وی یعنی اونا شینه دکن ما ده بلگه فیلم دا هیه اما این فیلم چه نبو بو بره وان شوتی بو ناسه وان شوتی بو گندی وان شوتی بو مروه وی چه his kırın, bu ara gotun çı, yani hissen on çı bu? Ya tabii cara yekemin huç kevi, yani xan yevi gelek xemgin bun.
Gibi demi şina brayıka wana kiriye yani şin kiriye zaten hoşka hamezin aktak bist şevit yemriye ev merive xeba biçe sevase dinine kırşehir'e. Ama interesant bu. Belki ben film de çekir. Interesant şu bu Yerköy'e hattını akırın. Meleği Türka yani imam hayat ne xwast nimê bike. Tirsiya gwazna. Wî ez wî bi Elebiya re ketiye tekîliye ez nimê wî ek nakim. Yani nakim yani. Meselek bu ve demê jî siyasetê de ji parlamenta Tirka de jî heta niqaş kirin. Nav aşirete de melek derket ku ez nimê wî bikim. Yani nimêya wî mirinê jî nimêja wî mirinê jî ji aşireyek derket, meleyek derket çekir. Yani ne milleyê devletê. Ev jî interesan bu. Ve gidince malbatê ama şa bûn yani gotin birayê me wan ew jî dizanî ki birayekî xwe jî dîno yani dîno çi ye xwina wî dikele yani merim film de tişî dibîne şa bûn xemgîn bûn birayekî xwe li bajarekî Tirkiye din dijî ew bûn birayekî xwe ji dengê xwe nekir wî nexwast ki bibe yani xeter bide ama birayê xwe din malbatê pismama dotmama gîş dikan hevalê xwe wê demî tevev çûne mektebî tu jî bizanî ew ji gundekî me ye navê gundî wî jî em vê re dibên Kurdî dibên Qişle bi Tirkî dibên Mehmûd ew ji malbata wî mala perê dibêjin yani malbatekê jî mezin e mala perê yani işte malbatê jî alîkariya mekir ew ki xwarziyekî wî hebû du xwarziyê wî jî hebûn wana jî alîkariya mekirin hevalê wî kirin yani ev film ji bo wê jî ek bû yani gelê jî yani mixwast tu behsa hissê û dûxiyên paş kamera em me nedî tu tenge wan bikî di film da jî di şîne da di strana şîne da jî ew hatî wilê yani mala wan ava be wana piştkiriyo ve kiriyo ve filmekî wengî belkî filmekî heja wanî ji Kurda ra bi zimanê Kurdî bi nivîskarên Kurd bi çêkerên Kurd bi finansmanê Kurd ve çêkirî mala we ava be inşallah di rojan pêşe da projeyên din hêbin tengê behsa wan bike kekê yani di serê te da ten tiştê wisa hîn xaşik pozîtîv însanên me jê zewxê bigirin jê memnûn bin ji bo dîrokê ji bo nasname ji bo xernaskirinê çi proje hene serê te da tiştek heye konseptek heye çikî tengê ji me re behs bikî Valla ez bawerim yani ez tezamın çiye yani fikramın em Kurd dîroka xwe ser biyografiyan hîn baş hîn dibin yani biyografi perçeyekî eke yani dîroke yani tu mirî şunda tu xera jî dîrokê jî dibî kulturê dibî ziman dibî ji bo wê belge film tiştekî teybet e yani merit dikare yani Kurd dikarin ser vê beşî gelek bisekinin çünkü em hîro herî sibê tune insanî yani ev jî heye yani nevşe nûra merit dikare tiştên me jî çêbir bikin ji bo wê eka min e yani ez ser vê dixwazim bisekinim ser vê belge film yani dokumentar film dibên Almanî ser vê bisekinim ve başta bibin yani hîn baş çê bikin çünkü dunê filme wisa gelek ekin yani yani belge film dokumentar film gelek ciyekî xî baş digire ev jî heye yani mere dikare wê jî bî ama tabii kare me heke em dîrok pir mühim e ji bo nefşê çünkü em ji ku hatine ja ku hatine kurmancî ema Kurdî ema
دبوكا خاتشي قوتنا ما مزنا تشنا بفيجا ما تشنا كلام ما تشنا جيروك ما تشنا مرد كرavaنا gibi belge kayıt. Çünkü teybeti Kürdi milleti Kürt eke hepir nekşandılar ben kayıtan sani yani ben belge han jibo veja hepir mühim yani hepir mühim. Kek payet bername me yedi berva dawiye diçe çend dakika hene. Ama kısa kir yani. Çel dakika em kısa dikin tamaşavan gelek insan jumra mesaja dişinin bi sadan mesaj atına bavar bikin. Tabi tu persinatın yani tamaşavanın me jumra mesaja dişinin le persen wan heben ama çend dakika dawiye da kek vahite persen wan برسف وان بده حتی نا مساج هاتن ل پرستونن که واحد از پرسکا دم بکم یعنی تگو نفش نو گرگ امیرو هنی هم صبح توننی نفش نو گرگ وی کاری بدن سر ملخه پیش تا ببن دیرو کاما دفکی ونن سر نویسکاری و ونن سر فیلما سوشال میدیا نا گلگ هجایه هنا جوانا مهنا لقرينا تشوايا يعني تكيلي تشوانا انت هي جبون نفشا نو براستي از بيج مذهبي دارم يعني نفشا كل 4-5 سالك نفشا نو دركتي يعني جنراسيون دركت من جنراسيون نو دركتي بري هر تشتي كك مزو مرد زماني دايكا خابسانه اگر من کردی نتزانی من ندکاری که bir filmi ava bakın. Çünkü neler her tişti ser zamanı hepsine. Zaman pır mühim yani pır gringa. Eğer milletteki, ferdeki, şahsiyeteki zamanı xannezani ev nabe. Az baverin Kürtçe edi ser kıymeta zamanı xatı sekinin. Lüverdaj ekek şey yani az vej bijim yani tuhazın edin servi Rönesansa ki ser zamanı xat az baverim him zajib serdahre peşdahre zaman her tişte eğer de zamanı xazani filma şişetiki helbasta jitini bisini romanan jitini bisini Çeroka jitini bisini zaman. Yani gotuna min eve. Yani tüje bizani az bxaji hat salan günimam. Paşen Ankara mezunum. İşte zuvakşil Almanya mı? Tebetiyo meji eve. Yani am Kürt se çar zamanan tızanen. Mevji interesante. Yani merevti kara serveji pisekine. Belki düneji kes tümekü yani düneci kestüne ki se zamana, çar zamana, millet ektüne ki se zamana, çar zamana. Kek vay başa am se çar zamana bizana orası kek Mehmet Tanrı verdi. من işte perskirim godu peşaroja da çiye çütüne çübiki te aşkara nekir kek Mehmet Tanrı verdi nivisan diyor kek vahid ser Portuki ke kardike Peki bahsa ve biki jmara. Dakika ma moye karam keke. Tamam yani tek memez perskriye yani ser konsepteki az tuhazım az dinivisinim nasıl tuhazım az dinim Portekiz'e dinivisinim ki şahsiyetem med ve Portekiz'de tanki şah bahs bıkın ki ne var şahsiyeti yapma yani zaten bu ve Portekiz Süleymaniye Kürdistan'a başvuru despit ki Şeyh Ahmet, Melle Mustafa Barzani, Mehmet Emin Zeki, Pire Mert, Nemrut Mustafa Yamolki, برای مله مصطفی بارزانی بابو انا هر دم جبینه که دست پیدا توازم دیروکا ما پچک دیروکا ما بنویسیم. Yani mesela
کس عبدالله قرآن ناسنا که همه باکور عبدالله قرآن هلبستوانه که گلک نافداره پیرمرد yani şahsiyeteki interesantı baba Tahir'e Üryan merit kajvancı az tuazım ma şahsiyetine de Portekiz'e kadar denkrim bedim ahattım bedim yani ev şahsiyet ma denk kısa bedim yani diro kanada konsepteke nüye bu edebiyata kurdi az inşallah şey az xalas bekin ki Mehmetçi spastariye ha ciharatişinim Mehmet Tanrı verdira hem havale hevdin hem cirane hevdin vej vejin ertezaj bu ve tezane kaz servi Portugi başa mala keke Mehmet ava be tecmara nagotu bu kek Mehmet terxist hawle ما بخیر به از تنها دا پیروز دکم همه به روژاتا به پرتوکاتا سربلند ببینی همه بلاو کنی همه بخونی همه بدنی خواندن که واحد از گلک سپاس دکم تو هاتی برنامه ما تو بوی میوان ما تو لمالن کردستانه لمالن کردن آناتولی ناوین بلکی تایبتی دوه و که لگندن قرشیره انسان هم تماشا کرن گلک سپاس دکم تا جبو بلکی فیلم دینو هم آگاهتر کرن انسان ما زانین که کسی که کاریکاتوریسته که می حجا هیا جا آناتولی ناوینه جا اشرا رشیه جا کردن قرشیره از گلک سپاس دکم مالا تا آوا سپاس تاریخ اشتر دیشینیم پیروز دکن yani برنامه تا مبسر خیره به دلیل پاشتایه bir meke zor spas da min yiro برنامه yekemîn da ez davet kirime yani mijî yani zuvak hevala havdin mijî netizanî ez hevaletê başim da ez davet kirim ama şerkeftinê işlere dixwazim her bijîn bi 23 saliya yani çarpel medya bir nekim çarpel medya spas tarihe bişinim naz dizanin ona du kesin hal paşta alikariya metdikin ez spas tarihe jwana dil u can şiç از جارک دن سپاس که مالا تاوا هیرو ما برنامه خوانی داوی تماشاوان حجا هم تنگ وقتا ماجی درباست به ما چارپل برپرسیارن چارپل مدیا قصرا ما من نرن تنگ متولره بکن چونکه هم کردن آناتولی ناوینن تنگ متولره بکن هم برنامه خوا چکن مالا آوا ما به ناساندن کردن آناتولی ناس دست بکر به بلگه فیلم فینو بشین گریو گازینا ما بردوام کرد امنا هاتن داویه تماشاوانن حجا سلاف و ریز دکم به ناو چارپل مدیا به ناو برنامه دنگ و رنگ کردن آناتولیه بمینن خیر و خوشی تا امه هفته که دن به مجارکا نو به میوان دن لمالا وبن لبا وبن امه صحبت خواه بکن سلامت بن ایوارا و باش سر چاوا ببینن خیر و خوشی تا